Di nav çalakiyên heftiya penaberan de şaredariya bajarê Oxford û rêxistina lîborînê ya navdewletî semînerek dibin navê alûziya mirovî ya Sûriyê li dar xistin, ew jî wek destpêşxerî ku çawa Oxford kane alîkariyê bi penaberên Sûriyê re bike. حکومتی بریتانی سوز دو گرک بسدا لجینه هونه عردی خو لوقت حقیقت حتی نها برقم 187 کس هونینه فامنستی پرست که وش خلکی رو خیان دکه و زلال دکه دبیجش بود چه و رقم پر بچوکه. Di semînerê de profîsorê bêhtirî carekê balkişand serrewşa Kurdî weke nimûne serkesên sitemkêş di rojhilhata navîn de. These kind of meetings, as we've seen tonight, ev reng ji semîneran dihêle ku xelk hêrskin ku serdana şaredariyan û endamên perleman bikin ji bo alîkariya penaberan. Meberê jî bihîstî çawa amda Oxford hikûmeta Brîtanî razîkirin da ji bo 19 malbetên Sûrî hûnin Oxford. Tiştê em dixwazin niha ku xelk fişara li ser hikûmetê bike ji bo anîna penaberan. town north of Oxford. Li ser hevbûna revenda Kurdên Sûriyê yên li Brîtanya dihêle ku çalakiyên wan gelekî kêm bin û bandora wan jî li ser biryarên anîna penaberan tinebe. براستی هر سال زمان همیاجی دبیجن ام گرک آل کار بن ام کاری ما پر کیمه ام گرک زیاتر کار بکن و ما دکر حقوق و سر کرداجی ما روش گلک آشکارا که جوانا روشی مج گلک خرابه ما بارگوت الکوبانیه لافرینه القامشله ما گود گرک براستی اون پر کیمانی و های گرک در حاضر بن آل کاری و زیاده به ما و تناکر و گلک باش بجماره ام تا حاضر بن. سمینارên wek vê gelekî giring in û tiştê pêwîst ku kesên Sûrî têda amade bin ji bo nirîna giştî ya Brîtaniya bilivînin. Lê mixabin amadebûna kesên Sûrî gelekî hindik bû. Ciwan İbrahîm, Orient News, Oxford.